Ka Pakistan kala shakano hagi rinsan social media hadin makalamish khamat bakan penrem ya ke United States kabla perlong ya ke jing ter bom ya ke lightly ki jaka perlang nuclear jong Iran. Kani ke jing shakan tho kala wanru hadin pa uhe sipai ke Pakistan u General Asif Munir dangshen ula lejingo ya ke Washington. Kawaini ginong penon kam social media habatho lingba ka rinsan jong ke X kala ong baki breu ke Pakistan kala penmi video ban kershan ya ke Iran. Ki sipai ke Pakistan ki alat ya ke US ban penun kami ke jaka jongka ban herthma ya ke Iran ke Pakistan ke shatkala ya baro pat kawai ke jingtho ke baong shania ya ubasain hendrai wat shania satya ya ke Pakistan ki bubun ki breu ki penpau pa lesi munir ularet ban ajintep ke batikna hakabai dei bat kitei ki jaka perlang nuclear jong Iran hakatei ki jinglet jong u sopo USA hakabat tang hadin katu kan nisngi kitei ki lightly ki jaka kila sha ther bom no ha ke US Hakasing ublay President jong ke US Donald Trump ula penbena bagi sipai jong ke US kila yo ban terbom ya ki likely ki jaka pelang nuclear jong ke Iran ke bakentup ya ke Fardo Natas bat ke Isfahan. Donald Trump haba penpau lengba ke lat patai kubor ula berngem pan kerbet susu lada kammi ke jingsuk. Ula penpau pa ula ya traikam kum kawai ke kenhun padu Prime Minister jong ke Israel u Benjamin Netanyahu pat kran chairu bahkan long ke jingsuk lani ke lanot nagamta ke Iran. U Abbas Araghchi u Menteri Kambari jong ke Iran ula penrem ke US kabla theri ke jaka penlang nuclear jong ke Iran da ka baong bagade ke jingpen Kenya ke international law ke UN Charter bat ya ke Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Ulong ba ke Iran ka donya ka hok ban penun kam kat bala bor ban yadai ki diupai ba pat kabor ban yadai la ka jong kari hapo ka UN Charter. Warakchi ula maham pat berngem ban penpai kala halor ka jing herthma jong ka US. आज पाकिस्तान की हर गली, हर स्कूल, हर दफ्तर और हर घर से एक ही पैगाम निकलता है। ईरान वालों, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के खिलाफ इस जंग में हमारे खून, हमारी दुआएं और हमारे दिल तुम्हारे साथ हैं। साथ ईरान का वादा हक का